Pemirsa pinaka pangupaya nambakin penglalah penyakit mulut dan kuku PMK ring Kabupaten Badung sayan ketincapang. Pemargi vaksinasi ternak sampi pacang ngulengang, peternakan majeng desa-desa kelurahan sani durung poleh suntikan dosis kaping kali. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung Iwayan Wijana Mausang saking 16 wanta desa kelurahan sane durung molihang suntikan vaksin PMK dosis kaping kali. Punika mawinan ring pengawit warsa kali-tali tigang likur mangkin panglimbakan vaksinasi PMK pacang ulengang ring pemargi dosis booster utawi dosis ketiga. Vaksin dosis pertama untuk nambakin PMK sampun kalimbakang majeng langkungan seket ukut ternak. Nanging wantah populasi hewan rentan ring kuentenan desa-desa kelurahan desa-desa kelurahan sani durung ranjing dados sasaran vaksinasi saking 6 desa-desa kelurahan. Vaksinasi PMK puniki pacang kaulengang majeng samian populasi hewan rentan PMK ring Badung. Raris risampun muputang pemargi inucap pacang kelanturang antuk memargiang vaksinasi booster. Tios ternak sampi samian populasi bawi ring Badung sampun rimo vaksinasi dosis kaping kali. Kawentenan ternak ring Badung langkungan tigang desa talian ukud sampi, langkungan 700 ukud atos miwa 19 tali ukud bawi. Kantos saking data ukuran sampi sani durung polivaksin kaping kalih wenten pitung tali ukud. Anutin saking kick off vaksinasi booster sani kekawitin 21 Januari warsa kali tali 3 likur Wayan Wijana Mastikayang tim vaksinasi pacang ngulengang ring populasi rentan PMK. Ritat kala kick off vaksinasi booster sampun kalimbakang ring sampi sani magenah ring sentra ternak Sobangan kelanturang oleh tim vaksinasi sani ngulengang populasi ternak. Parwata Bali Pos Nguningayang.